Pemirsa kewentenan 6 vial tambah soro fomepizole anggen nambahin gangguan ginjal akut sampun kebakte ke Indonesia ring tanggal 3 Oktober warsa kali-tali kali likur. Ini keinucap kejantenang oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin sane keketus saking kantor berita antara. Kepanggih risampun acara senam bersama pina kaedan pakeling Hari Osteoporosis Nasional Magenah ring Jakarta Budi Gunadi Sadikin Mausang nemonin Rahina Redite tanggal 3 Oktober tambah inucap kebakte ngangge pesawat udara. Menkes Mausang Indonesia molihang dasa vial tambah soro fomepizole saking Singapura miwah 16 vial saking Australia sani kebakte langsung saking makakalih negara inucap. Dani ngawohin tambel sani pacang ngewantu pasien gangguan ginjal akut wanta pindah ke tambel sani arang kepanggih utawi langka. Dani taler ngican apresiasi tur para mesuksme ring sajonening wantuan Singapura saha Australia. Sadurungnya nih Kementerian Kesehatan nyobiahang yening kewentenan satak vial tambel soroh fomepizole injeksi rau ke Indonesia untuk nambahin 6 dase sia diri pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal. Mungguh ring konferensi pers ring Jakarta Rahina Sukra tanggal 1 Oktober Menkes Budi Mausang sampun mesen satak vial fomepizole injeksi sani pacang kaulengang majeng adiri pasien avial antuk dosis injeksi siki 5 gram utawi siki 5 mililiter. Tambah inucap sadurung nyane sampun ngelaksanayang uji coba majeng dasa pasien sani kantun ketambanin ring RSCM Jakarta. Indik penampen fomepizole nyinayang perbaikan gejala pasien terus sanelianan kauningin stabil. Bali Pos nguningayang.